Goeiedag, good day. Ek hoop alles gaan goed. En vandag gaan ons spelwoorde oefen. Today we're going to practice our spelling words. Nou, hoe hierdie gaan werk is, die eerste keer gaan jy dit na my sê en die tweede keer gaan jy dit probeer neerskryf. How this is going to work is, the first time you're going to repeat the words after me and the second time you're going to try to write them down. Are you ready? Okay. Woensdag, Vrydag, staan, speel, hardloop, asseblief, Sondag, badkamer. Okay, so now you're going to grab a pen and paper and try to write them down. Are you ready? Okay. Woensdag, Vrydag, staan, speel, hardloop, asseblief, Sondag, badkamer. Baie dankie. Baie dankie en ek hoop julle het ook 'n lekker dag. I hope you have a lovely day and good luck with the spelling test.